Good morning, ma'am. Hojik tawdi class ase ma'am percentage ki makha taba class number 6 hoiduni. Class manga sugre siga taru suboiduni ko. Class ahama class akoi kai dogi class 1 do. Class 1 do theory ni magi hogulak pagi theory sing duni ko. Class number 2 masung 3 aino question yamna hona bani ko question ni fuga mathoi nei na bani ko si side tawdu se percentage puthopagi ko percentage putho haibagi basic question sing do SSD de horga CGL level oigara de CPU oigara atai question mayam je holaga si nei na gre class number 2 3 class number 4 videos available oiri bani ko ai mobile app la de app to loina half to ne ko Class 4 amasung 5 tana anoba type amma tawre ko si type amani theory le re sina type 1 ni si theory sina type 1 hal le ina ko sina type 2 the percentage puto si type 3 si type 3 sidana number ama x% increase to ba x% handa ba aduga ratio formation ratio simba ko percentage the ratio sanga pui matang du ai phajan ta khram si classing du ko munengo si classing ji ko no edum video dum mathang manau nai nengo percentage hai ba chapter se ratio gi concept pusilag yam lai lai no hot pe ya bane ba ko adu sigi class 4 5 ko tam gra bane ba adu sigi di mapa nai roi atai chapter da sanga kani hauji aina ta ka du ji class number 6 hai re ko sida ju ngasi taw duri ba type sida percentage se ratio to thog hot pagi method se adum compulsory daka wera kane ko aduna madi eni sida class mari gi manga adu lusin bai wani adu magi uses te adu loidri profilo su sankani discount simple interest compound interest sina sing chapter to sang do leiri bane ya maroi ba khwai de maroi ba jaga ne se ko smai to type 1 type 2 type 3 type adu ngasi class number 6 na type mari suba type tak tu ni type mari suba sina karam question makal no ai question je group manaba sing group se mata bane satra sing da haiba nungai na bane ko thuna ba yanda ba percentage question marang kai na lei hari marang kai lei budo nang mix tawro ta ga di noi da gyan ngauni sina alag ta gyan ta na magi type manaba khaidu ga question collection tawraga agi stam ani si moi da phajana namal laga ne ba ta tu gyan ta noi da haiba thuna na ba ko aduga noi na lerik pa matam da su aina hairam ge kari kai lek pa ga da ge hujik se Mies ki lese kari sina ga dagi haba matang to hapetang class form da palam gi ko ma'am mathematics se sumai ta onoi na ko SSC ki line railway gumba adi CDS gumba ta kai thab da sukana ba lerik ni sigi kiran chapter wise kiran publication phongba kiran chapter wise me sai se kiran chapter wise me sai se sidai silese ko masu chapter 9 chapter khudima ki type tongan khaiduk sabane ba type tongan khaiduk pana maram more khan noina si lex dagi learn to buna knowledge ya gain to be hene si hek palor kan pinnacle gi anoba ma joji ko pinnacle public kesan gi ko pinnacle gi book su thore mes gi ko adu su pa be ai to budu si hana paru ga di noi ngawra ni maram di madi question sing se so question collection to bone SSC na lobe exam sing gi question sing se collection to jabo wane sahi gi ko plus mix up torok ni type mana da thiroi madi ko pangyan nya sinara kani aduna aru kani arrive jor question number 1 sina atopa type ama 2 sina atopa type ama noi da confuse kani concept tu noi na sengdri ba haitri ba satro ibani na amuktang da concept ma ama gi makal ma am noi da si learn to ba beginner ka mun si yaro si lexi pagano kiran se thorais me se pau ma pa da kam kana ne matam aina chapter mong gi type tongan tai sing je adu kiran se torai ta sum habit ma na ba type yorong ka da noi hot padu matang hai type ma na ba gi question collection to yaw bani na noi da improve oi bagi noi da mangala ma la ni adu ta improve oi bu utara ga di na ning hela kani si pa utara ga di as khang da ma am yaw sel maram di type me am da plus mix up to gi bani na ko gyan ta roi ja aduna aina kiran publication gi je si hana lai si pa haning aduna si book se Hoji adu market to lupa satre ki mathuk ta leibane adu ai emission je hoji aina tawriba 6 months ki course ya
full emission full to budu lupa lising tratuk ni adu full to bumi do lupa lari amom pira ni ko aina mugi interest si kiran setura isi adu ka kari gumba anirak thokna paisa pibe yawi ko adu ani thok piu du fine yaw tare first payment si second payment si makoi du lyric su piroi masan la je tare full payment mi si laiba sincerely tabagi ko anirak thok piba kamu ma laina mapa tolo san officer wena ko sana bi mo wena ko pithuning da bagi leibu so dum yawi ta sengna se ina haira bani ko kaino matam da paisa ja mo tang pi pa mui de khuti sat ki boi bani na tu sali ba photo di free de sapna the isagi knowledge sama tha taru amma oza do na phajana ka thoga lek ta ka duri bu do adu gi ne ba adu pining da tara ga di oza sing du ji yana na lek tak sila ne du ta di sa to du faroi ke su ko dona akhoi gumba thawai se di adu to bi no hygienic e maram de keno matam da akhoi di sincerely manipur le sa si delhi songi lebe na siama ge na thore ne ba yam sincerely sahi khara na delhi song phai tong yana sang da khoi yana to bu ka su to roi gi di ko aduna full piraga na si installment piraga na ani thonu sumaina ahama cp ba thang cp ba sida di lek so ha purai full pi gi encourage ne to is sumain to rane ba ko mathang yo da di aduna kiran se thorai se kan ju kana duiba duine tu si leksi ko yare ma'am adudi hoje akhoi classroom na sangil la ko ta number 4 si ma'am more or less have type tu diba si type se hana more warga ko nam less warpa hana less warga am ko na more warpa sigi type se more am so less pa lisikari no have si yeng si ko adu sigi type se 9 asi question ngasi 9 adu se question 17 18 9 rani ko pulap type mana bang ama hegradi mathang hot heibe film la ne lai thuk ti ne bang kaji mix up toro yaur kan da ding lu ne bese ko adu ai di lai tho ni am thina yeng asi lai da bro di ko amada theory mathiam yeng si ko ai ko na a have se b dagi 20% heli ad b sina a de kya handage na question ama leire si theory class ni ko ai to du si si to thing ena noi da recommend to ningi si kai noi tara ga di ai class number 1 da yaugi badu badi ma'am phajane percentage ki basic class to sida percentage da gi fraction no on ba percentage da leire ma ji fraction da dagla on thok pa hi ba for example 1/19 have se sum de harake 25% di fraction da kya ta ma'am 1/4 ade ai somna ma harke ko 5.26% है रे को percentage क्या माने 1/19 yes semana na anu bude ai video yang abana tra han dai phar pra very good nasi ka laya du sai video yang dara me ka nei ma na si kudak thai ri si am pa me bai no heng thubru thu dureng je akhoi di ko angka hi bani yaroi angka se ai na to du se ai di tap na tak sa ge ba me angka hai ta ba me am so focus to bi ge tap na ta ke khara hairak pagi mami ura ka na de ai speed ha pa ke ba ko yana brai ja aduga noina ai gi speed ta na ngam no hono ko ai di ta se na satra na hen na ba noi di noi bu lamjing gi di ai captain ne ba oja ne khalur no ai ji ko noi je ai family mo ra ba ne ai team ne ba ai na captain oi ge ba captain oi ri ba ai se noi me am da gi hai bi hen de ya de noi me am de yang de ya de mong da ai nung ti ai su lek pai update tawe hai ri ba khara sin nam ta lei roi ba ji hangat no le senga na ba kan ho na ri bu ko ai ni speed yang adi ai gi tok ta ma di noi su yang he na tra yana bra puriba ye na bu khara saura kan noi ho saru ga thadu ai di ai ne no toro ka ne ko hai di ai su yang ge no su yang na tra ga di heng sijil gum exam tha khan ni me am ti yar roi yaure hanak jidi tha khan ai satra yaw sir atai ms ki 15 minutes le me 15 minutes question kya tor mi ba sa question ni am thi sane du nang ngau di 5 question tor mi 15 minute ta 5 question to bodu adu di am thi ne yad re ta question julai ha ra ko adu di ma speed yaw dre bane aduna sigum problem ji tholo ga ta ga ni ma'am class number 1 je ko anga sida lak ji su yi nga le ra me video yam ka loi ta ko ni ko sidi ai di na te any coaching center da percentage ka fraction go on ma sida dum ta ho ja khuni ma sidi ba ha to tho sula pha do ko na adu mai na pha sula pha bu na pha ro sidi ai ko even 1/21 ki bata ke dai
1 by 21 is percentage क्या था बेना 4.7 है क्या मुन्ना रे किसी percentage सोमी किधम fraction सोमी किधम मुन्ना रे फजिलो कुछ फादा बकंबू दो मतम लेरी फजिलो अनु मर तो याद यारों गनी का अइना हायर सी हायरगा सी तारगा इकाई बो जो नसन तंदा क्लास नंबर 1 दगी सुम यावर लाबा अदु हजि बो फाजि कमु दो अदुदी मी वरदम हेंग मी वेदर कांदाने अइना इसाना थोनजबनी ना नसाना थन मिंगसिने nga सेजरो को अइंगोंदा दि ब्लेम तो यादरे मरमदि अइदि फजना हाबिग्रबनी ngasi jo dum hairaga leiri si khangdradi suwe haroina hoji yam thi lai thoktuini ko yengo second manga haibdo sujang sangoi bsi angka ji nangna if adugi percentage value ga fraction ga do haitaraga di listen adu si theory ji hawrasi ko myam sida hair se method ani thongna ta ka duini a sina b degi kya helena competition tongna si ko khoi ma senjo a sina b degi 20% helem natro si akhona ratio method pan be myam ko ha ma da kari method sinani ratio method sina se myam ko ratio method sida kai dong ne ha matamda a sina b degi 20% hen manina b na si thambiraga a na si thamba ratio sabagi way ji makhal ani lai b degi a ne heli se sam thok pa kya no 20% hai base aina mai akhoi gi language sina se ba ko lai thok pe na sam thok manung da kya hele ne se kun b na sam oi kan a na kun helaga sam kun sumaina ratio saba ma or another way da 20% hai kya manai ba mangso manga thok pe ama 1 by 5 ka manadra adu b na manga oi kan a na taru ame helaga taru oi sumaina ratio je fraction ji sinaraga sumai saba ma si percentage sinaraga sumai saba ma ani thong leibu ko sapudi mana duini kakthut naraka na am ta do lera phone ko iman mana ba phone natra si ani thong na saba je hairo ko mai si saba sina hen percentage tagi ratio saba sina kana matang sulai fraction na gi ratio saba sina hen kana ba matang sula ubi hen mado matang lai ni si kar matang na karam ratio kusimjina kara duino habisiti noina question me ama practice tor kana noi su ubanga ma kineba aduga ubanga ma ba satra to another level ne sum karai ne urakini ko yeng aina hai sumang preng oy hadi ratio je sina hen better oy ni sina hen better oy ni matang la kane hojik su kari na better oy makha sina better oy kitang ko yeng kare mu hariba adu di si b se kai hariba mana si b ni ko b dagi a na saw hengra adu b se a dagi kya handagi question mana pada de ko dagi pali se karane ba ye dagi pali de makha thangduini yenga se b se a de kya handagi b se a de kya handai kya no handari se myam 1 kana dagi a dagi harbina a gi makha thango handari bu 1 matak thango percentage puto a na trosi percentage kya handagi habni na adudi si kya tare myam hojita e koina haina gi bodo 1 by 6 ki percentage di kya ma 16 whole 2 by 3% si fazana khangba sathadi kolom thararo option da sakrani second ama ani de lower second manga ga faroi ko yaning bra 1 by 60% se 60% fraction non ba fraction the percentage so si fraction ne ko 1 by 60 maji percentage one gya di ke dong nei ba hane na puri raga si symbol je hapani adu percentage da kya mana 16 whole 2 by 3% aduga point da igaraga 16 whole 66% hai dena adu kariguma approximation lauraga si 6 smai ibasi yaw myam kaugunu ko smai ibasi ai ko aduna myam si smai na hot kadaba sina kari method pa leba myam ratio method ni lu ho brain thai se library lu bro aham da ratio same se ko b dagi a na hel have do ratio same we do ani tong lere yarba adu hangai sina kari a dagi b na handari du kya na a dagi a 6 ni 6 dagi b na handai amani 1 by 6 tare ko 1 by 60% is from the iduni di simba pu mina di kolom tharo mentally hot kine ko yanda bhaja mentally hot pa ya ba anka oiduni sima lere adagi aigi method amaga aina haina jaba method amaga mu harake ham si jam nungai bani ko matang ji mana lakso matang jor ko dini muna taro yengo ratio method sima lere hoji akoina hoti si morga kariga morga less ka panbra paliko kanan han pirami more han panbro mathang kai lai less adu di more han pallaga di ahamada magi lerami ba 20% piram natro 20% thambiro
more han pan marina makada 100 plus 20 to biro aduga percentage puto pagi si la ani sumaina thuna thomma ma amaka hanna haraki ko mona hana palli lesna koli adu taragadi nangna ahan bada pirami ba belu du thambiro ko aduga makada 100 plus 20 lakada plus lakada science plus mona han bagi ko si 100 si masagi 100 ni si 20 sina pirami bu do oidui ba ko aduga 100 plus 20 adu percentage puto pagi 100 na puri ba adu si khutam ji ma khango adu di 20 by 120 adu 1 by kaknar di 1 by 6 way lakani 20 ka agadi ko aduga dum sakhi bi yare 1 by 6 percentage di 16 whole 2 by 3% thambai position to khango mona hobagi plus lak pasima aduna ratio method pangera si method pangera ani si manung ama sinaro adu sumai hosi yarba mayam gyan tangam ra theory se tare lorage ko adu kai gino ina si question ama pusilai ja maga manai yose yo si di sam na hangba question types ne ko si jo dum hange aduna tabi de khidan kosi kola dre number ama ke dawe hai no number ama 20% hangal lure 20% hangal lure in order to become the original number hangal luba number to hana phibam nam handar ka dini oira ka dini ba oirak na bagi damakta hangal lura number hadi resultant number ado hangal lura number ado percentage kya decrease tawdagi siga sab mana ba concept anko hot jane hai bagi ni pusilai ji matang jida gyan tabra nasagi type si question jiga di mana de wai wata di but concept is samane number ama ke do rore ba 20% hangal lure ba 20% hangal lu ba hai ba si ke no hana manga oi bido hosi kya oram di ba hana manga oi bido 20% hangal di 20% di 1 by 5 na tro manga manung da hangal di 5 oi bido 6 oi gre ba jikse hana 5 oram number do hangal laga 20% hangal 6 oi re ha ratio do holeng khala se adu di ke dautara mana ma hai hangal lu ri ba si gi resultant number se hana gi number sem o hen ge di percentage kya handani 6 ta gi kya no handari ja 1 atra percentage di 1 by 6 ki percentage tum lakto ni sumbra adu di ngasai gi sa mana holoi drang ka je adu dia adu na ne aina matang si da concept sing me ngana na ba ngasai gi type si ga sing mana hi na question ji mana na pusilai si yare ko understand to bra adu ga muk si increase hydra han bada adu di last kari hai na ngi decrease am hangra sidi more na halaga less na han bada kon bada adu gi type ni adu ta di more ga less ka gi type question ji idea sinner ga dum chalom pala ga su yare kai ko cha adu ni yare ma'am si gyan tabre next am tausi tabangam draga te haro tam tausi ko ma'am ko haimin na se ba khoi si ko nei marks the percentage value to phadu yori bro adu yaw bu sing dai hai yam thi kai ni ngai ne ko du mi ma'am phar ke do nei phangam di no nui phana kuina hogre class 1 ngasi class 6 surum ni class 1 da ta ki ba hai je dum nongma gi ani ni da phar ju yawru mani phajelo ko duma adu phada ba sing du pa ko sama nei ko pa pura bani khalo na sa do siang na tin thi sai dam ne di ko sidi ai di upai te ba ai ne phabi boy dai ge ba ai ne phabi ba ya ba pot na taw du ni pharo hai bani da haining bagi su la e adu phada de hairo re here adu ta di nam na pharo nan adu phada na thaw khani di khalu no pai su lai ro mi dili gi satra loi phai manipu gi any coaching center maming chapa mayam lai je loi tak pani loi pharam du ne ba se ad moi kamai phai tau di ba noina asida pharo mayam de moi de gi hen ba trick mayam ta ke ba hen je ba competition ni ko manipu da lai ba coaching center mayam je full competition ne khoi ga manipu ji na te khoi ne hen ta na du ji moi de gi hel li ba delhi nung li mayam na hele le ro delhi ji ne khoi phai tau jam hai ji ayu tau ge delhi oja mayam ji de gi and more than moi am hard working teacher ngak ta ni ko moi na hard work to bu ai ju ngam ne ba ai ju yam will kan ja nu pa ne tau ge ba ta na je sini noi ju paro akhoi na delhi songi oja ge lebe na lek ta la ke ba noi ju moi gi satra sin ho na mong to ba kalai de ge ku sai im de cgl faw mi sam sam no khujing wer pu tho ge ubisa sam pu tho ge ko beng da ju pu tho ge mam ya ha ba ni da tau je ha ai na di ko tau bu da bu akhoi ju matik sa ga dau ni noi ju matik sa ga dau ni ko ho na dra di matik sa ba ya roi andabra aina teli speed ki tam tak la ya roi ba tak pa da bu di tam ne explain tau jage du speed ti adum half ka ne ba gi di ko yengo mathang nong tau se myam punna grow to mina si ko unity sangi sina gyan tharamani khale sidi ratio method pala di a se b di kya hande ba 20% manga thobu manung da manatro adu di b nam
5 ꯑꯣꯏꯀꯥꯟ ꯑꯦꯅ ꯃꯉꯥꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯟꯊꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯉꯦ ꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯒꯦ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯕꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤ ꯀꯌꯥ 1 ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯗꯒꯤ ꯄꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯦꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯗꯒꯤ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯅ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯎ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 4 ꯕꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 1 ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯗꯨ 1/4 ꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯐꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯊꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯍꯣꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯟ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯖꯤꯗꯤꯗꯁꯨ ꯍꯪꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯖꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯖꯤꯗꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤꯖꯦꯜꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ CPOꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯖꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯗꯤ ꯊꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯖꯤꯗꯤꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯖꯤꯗꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯁꯤꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ओके मैम सी रेशो मेथड नत्तबीद होट क्या हरगदी कनाना हाले बसे लेसना हाली कनाना कोली मोना कोनब्रा लेसना हालमीना करी तौनीबा लेसना हानमनीना पिरमीबा 20% दु इबिरनी मखादा केदौदीबा 100 प्लस तौबु नत्र ngसाइदो लेस ओइबनीना माइनस तौरनी अदुका खंगो अदुका परसेंटेज पुथोपी 100 लानी सी दिनोय लारमनी को 20 दा 80 लानी सी नत्रा 20 by 80 है कनदी 1/4 तानी 1/4 गिदी क्या तारे मैम 20 का 5% ताने मैम यारे को से लाइरे को मसी क्लास एकदम लाइनी खले मरमदी लाई दुरी मरम जते न तब सिग पान गदब क्वेश्चन ngakta ne लेसन तौरिसी मसु मसु सखारा नोने लेरि म पागन योरम मग सो सीडीसी पान मनी खलग एकदम लाइन हो जारे को अदु समान अदरसी मखाय क्वेश्चन जिजु सेम नि को सिजु कई है ना नंबर अमा 20% डिक्रीज तौरुरे हम नत्रो नंबर अमा 20% डिक्रीज तौरुरे अदु तारगदी हौजिक डिक्रीज तौरगा ओइरेइबा नंबर रिजल्टेंट नंबर अदो हानागी ओरिजिनल नंबर ओहेनगे हादि क्या हेंगत कदगी 20% हंदबा हाइजि केनो हाना 5 ओरमबदु 1/5 का मानै नत्रोसा मंगादा मा हंददी 4 ओरे हाना 5 ओरमबदु ओरिजिनल 5 ओरमबदु न्यू द क्या 4 अदु सी न्यू जे हानागी दम हलके हादि क्या हेंगत तारे मरी दि क्या हेंगतुइबा अमा अदु मरी दि अमे हेंगत 20% दि समानद्रा मैम अदुना आइना सी क्वेश्चन अनि से कंपैरिजन तौरगा नोइदि नॉलेज खरा हेंगलानी यें खनबैनी सिगा क्वेश्चन मानरब तौना चली हैबसे खंगो वही बता केना बानी कंसेप्ट माने यारबा अदु तादि मखल मैम हम होलज हजिक सो क्वेश्चन पाइबा होरोसे मैम थ्योरी से ज्ञान तारे लौरगे यारबो तमन राइन ताइसे बोर्डिंग सुरम दुइनम तमलदि को त खरा तपसनि मैम तौरसेबो तपनजेबो को यदि पुन्ना हमिना जेबा से सवालके सिददि नोइ थुबा यारानी थुरानी सिना थ्योरी मति अमग तौगिगे नंबर जे हेंगत पदो ngasa amukta हेंगत प नत्रो सिन अनिरक थोंग हेंगत पगी सु सम टाइम क्वेश्चन खरा लूना बा हंग खुसि है सिना नंबर जे क्यारे हेंगली नो हेरो number is successively increased by 10% and 20% respectively अनिरक थोंग हेंगलुरे हाइबन हेंगलिबा नंबर से हानागी नंबर दो रखना परसेंटेज क्या हंदगदगी हाइबा साइना अमुक्तंग हेंगलोब नत्रा हनन अनि थो हेंगत पने कमाय तो कंसेप्ट से अहामदा क्या हेंगत पने बा मैम सी हेंगत पई सिंबल जे सिमाय इदा आइडिया 10% अमुकना क्या हेंगत पा 20% फ्रैक्शन द इगदौनी को सि तपना ताके याम स्पीड तानबे याबा पोनी सिजु को सेकंड मंगा दो होतपे याबा कनी 1 by क्या माने बसे सिनो 1 by क्या गा 5 का तरा द क्या हेंगले है ना अदुदी अइना रेशियो सेमबगी कंसेप्ट अमा ताकिबदु क्लास सिगी है क्लास नंबर क्या क्लास नंबर 4 का 5 का दा ताकिबा टाइप तुने को क्लास नंबर 4 5 का दा कई ताकिबा नंबर में x% इंक्रीज तौबा x% डिक्रीज तौबगी मतंग दो क्लास 4 5 ते ताख्रमने दु थ्योरी क्वाइदगी मरुय बाइना रेशियो साबगी ताख्रमनी को अदुगी वीडियो दु येंगबदा अदुम नोइ रिकवर तौरनी को येंगो अमका हनबिरगे अदु टाइप तु खंगद्रे का ओरेंग खलजेबा कमाय तो बसे 10 मनुंगदा अमा हेंगलादि क्या लाने बा 10 मनुंगदा 11 लाने सुमी को इनटू तौदिने बसे 5 मनुंगदा अमा हेंगलादि 6 5 मनुंग 6 अदु आइन तोजे कक्थनबदि यारे कक्नदबि थम्मा येंगसि को मथक से 60 का 6 ताब्रा मखाना 50 ताब्रा अदु एना रेशियो सा मतन मखागी सिना केदोबा हाना ओरम नंबर दुने हादु नत्रो हाना 50 ओरमबा न्यू ना क्या 60 का 6 सिना ताकत क्या है नो नंबर जे सक्सेसिवली अमगी मथंग दा अमा हाइबनि सक्सेसिवली हजिको 10% मथक हेंग 10% हेंगलिबि मथक तुदा
हेंगलग ओइरिबे वैल्यू दुदा अमुक 20% अमुक हेंगचिल्ले हैबनेबा माना सक्सेसफुली इंक्रीज तौबा हैबदी को सक्सेसफुली इंक्रीज तौबगी वरी इमसे लीग्रदा हाना लेरमिबा नंबर दु चामनेबा आमद क्या हेंगलेबा 10% हेंगत नत्रा क्या तारा 110 अमुक क्या हेंगत पा 20% हेंगलद क्या तारा सामकुन पुनः क्या तारा सामगा को अमुक क्या हेंगत पा 10% हेंगत पा अमुक 20% हेंगत पा अदुदी क्या नो तारेजा 10% हेंगत पा 20% हेंगत पा 30% हेंगत पा अदुगा समाना देबसी खेनेबो को सुमाइना तौगदौ नति हाय करी हायगेना कमाय तौनेबा चामदगी 110 हेंगलकांदा 10% हेंगलगा सी ओइरे को 20% में हेंगलदि सॉरी 20% में हेंगलदि के तौदुइबा नसाई 20% हेंगत पजे सिदगी नते हेंगतुइजी क्या देखो जा काय हेंगत कदबा अहान बगी 10% हेंगल ओइरक नंबर दो अदुगी मथंगता हेंगत चिन मनेबा 20% हाइज अदुबुनी सक्सेसफुली इंक्रीज तो बाइज सिदा सक्सेसफुली इंक्रीज है वही में पल्लीजे सी खंगदबा साथ यौरकनेबा अदुने खंगनबा इन हाइज 100 लेरमबदो 10% हेंगल सी ओइरे मथंगी 20% हेंगत पजिदि ngसाई 100 ते हेंगत कदौ नते हेंगलगा लेरि मथकतुदा हेंगसिन मसिबुने सक्सेसफुली इंक्रीज हाइज अदु खिदंग खेनै सी आइडिया जे यारबा अदुमा खंगजिलो अदुदि हजि अखोय रेशियो सेमबसि लोइरे मैम ज्ञान तारिब्रा सुमाना रेशियो साबसि महिरनि को अदुदि हान ओरमदन 50 हजि ओरम 66 अदुदि हजि हजि हानै फियम द हंदर केदि क्या हंदनी हा क्या हंदैसा 66 की मनों क्या 16 अदुदि आंसर 66 मनों क्या हंदबा 16 हंदबा परसेंटेज दि क्या नो आइदि 100 ने पुरी रोइद्रा अंक होतपजे हाइगद्रो पोल दि पुथोरो नो एग्जाम नते अइना थ्योरी सागतपने हंगप याबा पोट अमा ओइसिजु ओइद्रा अदु तादि सी कॉन्सेप्ट चंगने है उलमगे दवने सुमाइना सक्सेसफुली अनिर हेंगलुरे अदु ता हाने फिल्म हलके दि कमाइ तौने दि सुमाइना रेशियो साबम चंगे रेशियो जी थुना सांगम मिदि मेंटली होट खरने है बाइना दि ज्ञान दाब्रा हाइदि मान कैलकुलेशन तौर होट जादु रेशियो साबसे सिदि आई ताक्त्रिब नते ताखरे क्लास 4 का 5 को ताखरे अदु क्लास से आइना मथंग मनाउ नाइना येंदरक पे याना बाइना दिल्ली सोमद तौनब दुमाइना तोंगान तोंगान टाइप वाइज खाइदोगा ताको ऑर्डरी ने तोइसि नोइदि लाइथोक पे हेननबा नॉलेज गेन तौबे हेननबा ने तोइसि मैम ज्ञान तारे लौरगे मथंग क्वेश्चन सो क्वेश्चन नाइना होरसे यारे को रिसो साबे मतंग से खंगौदे यावरगे हेरो को 10 मनोंग द हेंगतपनिना 10 मनोंग 11 5 मनोंग द हेंगतपनिना 5 मनोंग क्या 6 यारे को मैम नेक्स्ट तौरगे यारबा ओके जिदी दे होय को जिदी दंग बजु सीजल दंगे मैम सीजल थादा कमुना जु खंगदबा यंगो सिदी लाइरा मनी दो तातब लाग हाइना बहु यारे 40% मोर हाउरे ले समनत्रो मथक तो क्या 40 मखादा 140 अदु क्या लानी 2 बाय क्या 7 1 बाय 7 की परसेंटेज वैल्यू तो 2 न पूरी ने अदु क्या ना 28 समथिंग सेकेंड क्या संगे मैम 3 seconds संगे हारगे यार बाजू किदा यानिंग्ब्रा मेंटली होली ने को आई तबना ताके को स्पीड उले को मैं कमाई तो बाजू किदा कनान हाली मोन हाली को मोन हाली 40 थमीरनी मथकता मखादा क्या था बने 100 प्लस मोन आदि प्लस लगता है 100 प्लस 140 दाबा कक्सन आदि मथकता 2 40 के 140 कंगना बदु माइन कंगना मोइद्रो मथकता 22 मखादना 7 अदुदि 2 by 7 की परसेंटेज लागतो नत्रो अदुदि 1 by 7 परसेंटेज क्या नो निसिंगो रिमेंबर सिफाब कमुन ने सिफा हाइदुसे क्या बा मानेबा 14 होल 2 by 7% नत्रो अदुदि हुजे कोइ पुथोक्तुजिना कना 2 by 7 नत्रो दका ओरिसा 2 by 7 पुथोके दि केदोंनिबा क्या बा सि तु न पुरीदि पुरीबे मोंगदि कमाय तोयबा मैम तु न सिदाजु पुरीनी सि मथकते पुरीने नत्रो मरम कइगिनो खंगब्रा आई वुड के को तू न पूरी दुज कना दने सिदने भको सिगी नंबर से मरक त कैम लेत होल आर 14 होल 2 by 7 है 14 प्लस 2 by 7 है याय मैम ज्ञान देखो सी 14 होल है तो प्लस थम याय भको अदु त पूरी दुज कना तारे तू न 14 पूरी रबा 28 तू ना सिगी नंबर पूरी दी मथक तू द पूरी रोइद्रो 4 by 7 अदुगा होरेम के दोबा सिगी प्लस से ओमिट तो भाबदी पन्नना यहनन इबाम याय को समाना बने है देना
ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯕꯁꯦ ꯇꯨꯅ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏ ꯂꯩꯔꯅꯨ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯩ ꯀꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯆꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯇꯨꯅ ꯄꯨꯔꯤꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗ 14ꯗ ꯑꯃꯒ ꯀꯅꯥꯗ ꯑꯃꯒ ꯃꯊꯛꯀꯤ 2ꯗ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ 1/7 ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯎꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥ ꯁꯤꯡꯒꯗꯕ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗꯁꯨ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔ ꯇꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ 1/7% ꯈꯪꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯉꯥꯎꯔꯝꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯔꯤꯁꯤ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏꯅꯦ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯅꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯖꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯆꯩꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯗꯧꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯁ ꯁꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯔꯒꯦꯀꯣꯅ ꯈꯜꯂ ꯄꯥꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯣ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯦꯅꯤꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯃꯣꯔ ꯂꯦꯁꯅ ꯍꯟꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯡꯒꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯅꯥ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯂꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯔꯅ ꯍꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤ 40 ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ 100 ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ 40 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯅꯦ ꯀꯛꯊꯠꯅ 2/7 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯝꯃꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯤ 10% ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯕꯤꯃꯥꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯍ꯭ꯋꯥꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯕꯤꯃꯥ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯔꯥꯃꯨ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯦꯁꯅ ꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ 1/9% ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 11 ꯍꯣꯜ 1 by ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥ ꯎ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯪꯀꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯪꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯖꯤꯗꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯗꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯆꯟꯗ ꯆꯟꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯔ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯈꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯖꯤꯗꯤꯗ ꯈꯪꯃꯩ ꯂꯨꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯦꯁꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯦꯁꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯣꯔ ꯄꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ 10 ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯂꯦꯁꯅ ꯍꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥꯗ 100 - 10 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯅꯦ ꯃꯇꯝ ꯅꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯣꯠꯂꯨꯀꯣꯁꯦ 1/9 ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦꯁꯦ 1/9ꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯄꯨꯔꯣ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯄꯨꯔꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 11.11%. ꯃꯩꯁꯤ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯟꯚꯔꯇꯔ ꯂꯩꯕꯩ ꯐꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯃꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯔꯇꯔꯒ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯈꯪꯉꯣꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ 6 months ꯀꯣꯔꯁꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ 18 ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ 16 ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯗꯣꯏꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯁꯥꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯍꯤ 1.5 2 ꯃꯌꯥꯕꯨ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯀꯣ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀꯤ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯅꯩꯅ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯏꯁꯄꯤꯠꯇ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯗꯅꯦ 50 ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯣꯠꯄꯒꯤꯒ ꯇꯧꯒꯦꯒ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯞꯗꯦꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯊꯪ ꯊꯨꯔꯁꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯏꯁ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯁꯦ ꯄꯥꯟꯌꯥꯕꯣꯔꯦ ꯂꯦꯁꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯣ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤꯅꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯪꯉ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯀꯩ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯃꯜꯁꯦ 25% ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ then how much should a person decrease the consumption to keep the expenditure same ꯃꯥꯅ ꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯔꯁꯥꯗꯣ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯍꯜꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯟꯗꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯗꯤ ꯃꯥ ꯊꯥꯎ ꯂꯤꯇꯔ 5
ꯑꯗꯨ ꯈꯔꯗ ꯍꯟꯊꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯒꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯟ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯄꯥꯜꯂꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯔ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯟꯅꯤꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯋꯥꯏꯁ ꯇꯥꯛꯍꯧꯕꯩ ꯅꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ 25 ꯃꯊꯛ ꯃꯈꯥꯗ 125 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 125 ꯀꯅꯥꯗꯤ 1/5 ꯂꯥꯛꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 1/5% ꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 20% ꯕꯦꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ 5 ꯆꯪꯉꯣꯏꯕ 2 3 ꯍꯥꯏꯖꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏꯕ ꯁꯨꯡꯍꯦꯟ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏꯀꯣ ꯍꯦꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯕꯥꯏ 25% ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯣꯔꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯀꯣ ꯃꯣꯔ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯍꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇ 25 ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯃꯣꯔꯅ ꯍꯥꯜꯂꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ 100 + ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ 25 ꯀ 125 ꯀꯛꯅꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ 25 ꯀ 125 ꯀꯛꯅꯔꯗꯤ 1/5 ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ 1/5 ꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ 20 ꯒ ꯀꯌꯥ 20% ꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯔꯗꯣ ꯏ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯍꯣꯠꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯇꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯏꯔꯒ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯦ ꯃꯦꯠꯁ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔꯤꯅꯤ ꯁꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯩꯅꯔꯤꯅꯤ GD 2024ꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ 23ꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ CGLꯒꯤ 23ꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯥꯜꯂꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ 10 20 ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯅꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯟꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯔꯐꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯂꯨ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ then how much percentage a user has to cut down on his consumption of potatoes so that the expenditure on potatoes remains unchanged question meaning gyan dabra taiko alu maman hengale gyan da bhaisa adu targadi user duna ke do mai consumption do handan gadaba alu maman hengaladi alu yam charam kidang handan cha tare ma paisa du hen chat ana adu ne sangi ko sa aduna hayeng exam da kamai thuni maram trick ama hairam ge si aina si tauramina o si type sumai tawni khangamina no exam da question muna paro roughly pabda ne urane ba akoina mu tawdu jigeno question start yenga o si type se orene simha satui ba adu question ji munna par loina munna par roi roughly yenga ga dum ngasai gi du sakrani kana hale increase na handai na mathak 10 makada 110 kana di 1/11 la ni 1/11% sakrani kya ba 1/11% क्या ना 1/11% से सीमक्ति नते को क्या बा 9.09% ने बा अदु एप्रोक्सीमेशन लोब से मदि नोई खंगोबा सी 0.09 है बजे 1 मपुम मोइबा 1 यौगदब कितंग आइरबने बा दुना एप्रोक्सीमेशन लोरगा सी तौबे वाने एप्रोक्सीमेशन लोबे ने ज्ञान दारिबा म्या अदुनि यारे गुस्या अहमद के न होय बसा मोन होय को अनोबे याबा करीबा नंग मिंग दो मैम नम दसक तो नंग मिंग दो ब्रदर्स की हां हुसैन को हम नंग से तुम खंगा मनी न्यू जॉइनिंग नि को नंग जे अदु तारगस अखोइना ताइ से तो खाइ ना टाइप नाइना ताउबसि हाइदि याइ बाइजु को याम कोमना ने अइना हाइजरबि खरसिना क्वेश्चन चाम सनी पिथोगा नोमैगि तारा कुन नैनरगा चटपे याइ इकोम कोमना मदु नोइदा नॉलेज चाइ चाइगने अना अलग अलग त मागी टाइप वाइज खाइदो टाइप से मिंगुंदी कॉपी हम तौदे को आई ओइबा पडिंग नाइन आई सही तरे हेन लेक तालक पसि द करमन हाना ता चलगदी आई सात्र सिंग लाइगने हैबदु प्लान ने बतौरिसे लाइथोन मदु ने बतानरे ओजा हिबा मैम लई भाई मोंदी हैबिसु मैम लई रमने बा आइजु मोइदि सांग तादना बा लाइथोंना बखोना जबने को नोइना लाइथोक पंगमगदी फरे याम हरावे को अदगी नोइ मोते सा सुमाइ तौनिंग हैबदु सो दुम सजेस्ट तो अखोइदि सी करोने ओजा सात्र मरी नते खलो नोइना आइगी टीम ने आइना कैप्टन ने अखोइजि लीडरशिप अमा आइना नोइदगी नॉलेज खरे हेला चलीदना अदो आइगी तुंगिनरो अयांगबगी तुंगिना नो यांगे नत्रा ओजा ओरि बाइसि लमजे यांगदे आदेको सिदि 100 मीटर रेस ताइ बाइजे अस ट्रिक मैम नोइदि हाना आइना लर्न तोकुनि खंबे हेलि गाना अदुन पेन्या पोतिस स्पीच अरोइबद मेंटेन तौदे आदे आजु मरमक तो नोइ सीजीएल गे मॉक टेस्ट तौ सनायबको स्पीच मेंटेन तौदे ने आइना नोइजि थुदे आदे ना कन एडवाइस पिरिबा
ओजा होरिबैनि इतप तपगी स्पीड तु थुद्रदि कमायना नोइदैना थोन ngамदोरिबा आइनि यांगना थुब ngam कांददा आइना थुबगी मरमदो नोइदा ताग नोइ थोनदोइने नत्र सुमब्रा हाइजा अदुमायना खल्लेबा इ माइंडसेटि म्याम या खुसा मोन ओबेजि सि तारोगे को खर समजिलजे वडी सा सादने याम तायग सिदि को सिजों समानर तोइसि जिदिगिनि केगल 25% हेले नत्रा क्या क्या ना हंदतिसा मोन हलग कइदो then the price of the consumer falls by falls side handa bhavni ko atha khinan khena da increase na halaga falls na kon falls am natra adi 25 bathak lani makha da handa rabina increase na han manina 125 adu 1/5% kya ta diba 20% yam haira viewer kharam jorang mani khang da ba increase side ke na more havni more haladi ke dore ba mata 25 thamaga makha da 125 100 to 25 tisiladi 125 soy lakh ne havni ko kai jinatra adu si de 1/5 की परसेंटेज तारने है बने याम कुछ तांगना रुकुम से याम से जब संगल रुकुम से क्लास है मथंग दे है याम नुंगाई बता हम पूरा लाग तुनी को आई प्लान नहीं तक थो थमे ने आई जो बल द फमग वाक तो करी टैक्सी के मथंग से साना साना ना फ्लो नाइन पुखन बुखन को दिखरिस्ता सि को खर संग मने म्या कैलकुलेशन खर संग ब्रसिना मा प्राइस क्या ना 20% 24% डिक्रीज तो ब्रा then how much percentage consumption cd decrease na halamina mathak 24 makha da 100 24 kai do kya tare 76 to percentage puto ku si thu dau ni ko si thu de de adu de kakna ba jang thu na hona ji ko kakna ba be jari bro sia yong ko mon ta mathak si 3 ka di kya ta hai 3 ka di kya ba 3 ka di sorry 4 ka kya hai 4 6 4 19 अदुदी क्या तारे से परसेंटेज का नागिनम थारो 1/19 की परसेंटेज तो क्या ना 6 साइज है 6 साइज है नत्रो 1/19 की 1/19 की 6 टाइम्स नत्रो 1/19 परसेंटेज क्या ना पॉइंट दरा 5.26 पूरी दी 30 दी समथिंग हैन बथीरो वेरी इजी नो कैलकुलेशन नीडेड हजी की ट्रिक तुम्हें ज्ञान था ब्रा अमक रिपीट करोगे को तादुई बांसाज क्या नेबा 6/19 6/19 आदि 1/19 की बिलू दा 1/19 की परसेंटेज बिलू क्या ना 1/19 की जी 5.26 नत्रो अदुदा कोई 6/19 आबनी 6 न पुरी यारद्रो सा अदुदी सीदी 6 न सी मपुम न पुरी होबा कदाम साता सी पुरी लेम दिनेबा लॉजिक से 6 न 5 त पुरी दी 30 तारे अदु सीदे पुरी बगी दु कितंग हेंगल कदिन 30 दे कितंग हेन मान साथी रोबो देयर इज ओनली वन ऑप्शन नंबर ए यारबा से सेकेंड खरा दो लोया अंक जे सात खरा ट्रिक हैतबा कंबू कैलकुलेशन ककना लेरनी को अदु मतम चंगदिबो यारबा मैं हजि कदो क्या होय को 1/19 की परसेंटेज खंब सिनेब नत्रो 1/19 परसेंटेज या 6/19 हादी 6 न पुरी रोइद्रो 6 टाइम्स हाइबनी ना 6 न सी पुरी बदु डायरेक्ट पुरी रोनोबा यादाब्रा मपुम पुरी मतम 30 अदुदी मचेट की खरजी हापसे लकदनी 30 दगी समथिंग हेन पोट बेलू अमा ताने खल्लोबा अदुम यारे को अदुदी 30 हा अदु तादि खरम एग्जामिन हेन तोक्तारे हे को अदु 6 का 26 पॉइंट दगे ता तो 32 तरोनी 156 को अतादि क्या तारे 156 नत्रो 31 समथिंग 31.56 ने बता असी भी तादि 31.56 ने तादि ने अदो मसागी याम कन लुब नते दुसु को सुम राइजा होय माना 31 हार पॉइंट स्वाइ केन केन द फिरम मदि एक्जेक्ट कैलकुलेशन तौ द दिया दे को अदु याम लु दौ दे नते 6 to 26 पुरी बसी याम कुइने संनिंगा लेते नत्रा है को ओके याम कैलकुलेशन जकरा यांग जी को कोइदी सला केबो फारेबा सलासी टाइम फ्रेम अमा थमगा तौना सेमता से प्रॉमिस अमा तौको नय 1 10 बाव फादबा कंबुना हेयिंग बावदा फाबा मा तुमरो प्रॉमिस तौको फादा कंबुना मंगदा तमना बोयो सिदगी 1 10 बाव फाबा कंबुदना 10 दगी ना तोय पाउजे हेयिंग फारो को 1 10 बाव फादा बसे 10 मो हेयिंग फादो अदुगा 10 11 बाव हेयिंग फारो आई नोजी तम नम पुखत के को
कानाबने 12 की सोला फारदी ngoसे si 12 sola फारदी aina tawrodi kamai tawne si taramne sola फावदी mentally hole ko jar launa ko 23 tarik ya no marifu mari 8 khut pore 23 nipan mauda tukta nipan hapsa sa mari 10 khut pore 23 ma pan sam nipan da 10 hapsa sam 3 lor thuidana sola फावई कानारिस ai ko mayam de calculation je dum hela satui sola फाव को noi tan ngano sidi sinama mayam de luba question ore ai si man number da hap trabra question ji gd 2024 khara hapane ba koi ta mena number da ne sok tharam dre na man 23 onje laba khangde ai tawon collection taw jari ne 23 latest question gd ga mu bit leina bana hap trabo khangde mana ai ko iram da budur ma ba oi da bagi ko el gi income je ke do ya no si kitang confuse la ngon matam sang ne no pi ge thawoi na to Sangin ya dine matang khara sangi do bra toi ko toi do de anu tapte gi do mane mun to el gi ngam je kya ba em da gi 30% hele em na ma ke do ba kana dai 20% hele ba en da gi hamne na last ho bu en ho ro en do cham lo ro en da gi kana ne hele ba ma em na kya hele ba 20% hele di kya no 20% hele di kya ta ne ma'am sorry 20% increase to already one kya 20 la ne adik em ne kya ma kana el na kya hele ba 30% hele na tra adu kya la ne dudi 120 de ki 30 hele di 1 akoi di khange ko to ko 13 puina sang ni 156 tara mane kamai hur kani maram taki ko ja 20% hele di si 120 de ki 30% hele di kamai lai ba sa 120 de ki 30% hengel adi kana puri ni hai ba 130 by hanin puidu na tro kathan ra ba to ka 13 puina bra to ko 13 puina ba si kya ta ni ba 156 ado aina thuna khudak da thame khudak mai na noidi speed khare helim na tro adu khango ba kai do wino khudak ta aina thamngami se ai ta khre noida kai da ki 10 dagi na 19 bawdo leba number se 10 series na tro 10 series ki number ani puina di yam thuna thamya ba mata ki dai am ko repeat toge ko ai da dum revision ni no gi dang ta to biri se 10 to 19 the labor number ani product to se let's product call let's multiply two numbers from 10 to 19 se 18 ga 19 ga puina ba kya ta ne one way the sat thamba am ta na no 342 ta ni ko ma'am second the tham khan ga daw ne ma'am am ta yung ko ano buse 18 dagina 19 mawdo labor number se sorry 10 ne 19 mawdo labor number ani pirame ko si puri na base one shot ta tham ga di ga dawni ba atak ti euro udabro ui ko kuning kang khalo ahamda ke dawni munata haro amuk tang tak pud gyan ta na ba munata se ahamda ke dawni aina hari se 10 dagina 19 number ani ka puri na ba trick ni atopa number gi na te ko sime yare puina du se number han bagi si mapum loro natraga akon bagi mapum loro mapum khangi ko pulap ai bani 18 lobira ba aduga mathangina last digit to logo da 9 tisinaro kya tare tara fol do 10 puri du ne ko ya dai ko 10 puri du ni kya tare 27 da 0 apse 270 tar ba sigi 270 tar iba sida ke dogdi ba sagi ani so be step ta ke dogdi ba si matai thang ba 8 ka 9 ga je last digit or ba 8 ka 9 ga puina ba follow kya no 8 9 ja 72 ado hapse la ka kya ba sida 72 hapse lo kya tara 342 ta dro abra example amaga pige 18 ga 16 ga puina je ba kya ta ne do dia ahamada 18 ji tham lobirani mathang 6 hapse la ni natra 18 the 6 hapse la di 2
24 tabra 24 da 0 ma nap tu natro 10 puri bagi 240 tare in lawro 240 tu da nipan taru kya no nipan 240 da 48 haite nipan hapsilo 48 hapsilo haitare ko kya tare tu ere taro idro tu na tham yare yan dawram ka halura se ahmad 18 zilo birani 18 the last digit 16 zilo kya tarage 18 the 6 24 tadro adu da 10 na puri gadaba ma yauri 10 na puri ba 0 ma napsilo ba ko adu kya tare 24 the 0 napsiladi 240 tarabo tariba 240 to the 8 ka 6 ka puina bu fall 40 to am hapsing da 240 the 40 napsiladi to 80 taraba sumaina second da tham ngam da tai ba trick se mind holo adu ne ko ne thuna re ji me ni hango ba 17 kana puina ge 18 kana puina ge haro ba ai di me tara ka du ne shortcut ta ya shortcut na mind calculation am tawra yam thu je ha na di shortcut tu am pal le rano khangamina mind am hot ba ai nam tawrisina noi da ko shortcut khang na te shortcut ta gi mind calculation da kamai hot ka da gi ha ba sine ba ina ma hen ningi si ai ju ne adu am na hai ne re ko haba yaba me am da hor je ko je sa moi bu kya la je kai no ma hangi se the income of n is how much percentage less than n gi gam je n gi gam je kana da gi l de kya han da gi am na tro l de kya han am da ro 5600 ro adu di me am ansaz kana 156 manung da 5600 percentage adi saman pu idu na tro mata 0 ni na pachara si kya ta ni 156 na kana yela 560 chatu na tro adu kakna leiro na kana umhar di kakna na bhona ram di na tro kakna bhona ri ganda ansal oi grani mi di si hamad kya saja hai force apadi hendra ele ko si me yaran sa 3 sala mani soidana 3 sala di om to try pan om manga traunga tatu 68 ko om hom kya dara 4 6 8 adra 4 6 8 tarwa tai ko om to try pan om manga traunga tatu om mari 4 6 8 taragadi kya tare le me ja tu 92 le madra 93 re lak tu ja 92 edi kya saja 92 edi asoba 9 sale sida 9 puri di hendokre adu di 6 sale di trom kontra trom adu 36 tara mane yanda da bros kido ye laga ut kese ama 3 sale ko om tu try par om manga traunga tatu om mari si tu le me 92 la 0 la ne ba si mind holo ba si de nang na 9 chapadi chawman ngrani ko 2 chapadi si 2 di a pigman ngre da 300 something adwa legrani 6 aladi taruk kuntra tru toroma kuntra kuntrom doi 36 tare tarum taruk 9 6 apam 6 na naktro adu sumana guessing taw habne to loina direct ye ai ye ndabi natro ansai re du yenar haibrai bo haidi ko sida anga masa du man si ye nabagi thamna bo honari ba mi do adu week weri haini bedi yanda bra sigi ye nabi process taw dana ansa du tro sula pa ga iraga hot padu ne exam no matam changi mai no hot padi matam chang de ba si khango ba si ana sen togam bram te ngo 156 3 sale hom tar try pan om manga traunga tatu om mari kya le me tu 92 le madro 0 la ne adu di kya sala ni sa 156 ka 3 na hobo ansa oi dine ba 9 chapadi chawmalani 2 chal pingmalani 6 sal ne hamni da 6 sal ye si taruk kuntra tru taruk manga kuntra from doi natra adi taruk ma taruk ta hom apsal 9 nak nara dersi oi dia kitang help ti leba 35 something ne sa dia sing by 35 har ga point di am soro mane adu approximation lor ga mapum du 36 tarak ko ne ungam dau ne basi natra yare mem sida kitang butak to bra adu ri to ba se reso thu na sai asai holi me di mana khara mak tai di thujila ji jidi gi ta sing na si question je kan one ssc mana namad soi ai nan chai gi ta sum thu ai sum thok ti singang ji kamai to thabak to do sieng change ba khar sai de dia de ngang ni sai gi ko mya ni je khar sai ai ko GD 2024 ne thawai na collection tawri ne latest question namada aina makada question GD 2023 adu da kaim thada ba yaw 24 ni namo thadokre adu kari wo khandal lai khangre yare ko
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ 2023ꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ A1 is 19 times then sidani confusing ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯪꯀꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ A1 ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯒ꯭ꯔꯃꯥ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯕ ꯃꯣꯔꯒ ꯗꯦꯟꯒ ꯇꯞꯄ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯒ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯔꯣꯡ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯔꯨꯜꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯃꯤꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ A1 ꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ A2ꯗꯒꯤ 19 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ A2ꯅ 1 ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ 19 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭रो 19 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯦꯜꯂꯗꯤ 20 ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯂꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯪꯀꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ 20 ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯔꯤ ꯌꯦꯠꯅꯁꯤꯅꯦ A2ꯗꯒꯤ A1 ꯁꯤꯅ 19 ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ 20 ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ A2 is what percent less than A1 A2 ꯁꯦ A1 ꯗꯩ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯒꯤ 19 ꯍꯟꯊꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ 95% ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ 19 times more ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯃꯥꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨ ꯏꯔꯨꯕꯩꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯔꯗꯤ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅꯀꯣ A2ꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ 19 times ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭रो A2 ꯁꯤ A1 ꯗꯩ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯕ ꯍꯥ 18 ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯟꯊꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ kaya alam tharo 1 minus 19% kaya no 5.26 natro puriro trapan manga kaya no 90 tabra si puri yengon ni se trapan taru kaya no puri rasi trapan taru sam nipan tara kut pure trapan ani kunthatu tarap se ni futaru por kut pure trapan manga kaya no ha maudra mari sini laktu sini nama 94 kya 0.67 si approximate lower 95 thamani ga haru adu ne mana torom dine asing madi moina hol padi si tau dine ba mathematics ta mamang da so aina satori kan da sel mi na ba yaw ba kaino mon question sem kam mu si grammar se singa da ne ba mayam hotpam thokpadi kari hojiki irami ba wahi si matu inadi more than have wahi joram magadi sumai hot kadon hamni ko adubu grammar gi niom di iriba time saiba wahi si pallaga di noi jadum yengo grammar rule ko time saiba word si oraga di den sina gono hai yanda bra ata di sumai hoti ne ba time si oram da ta di A1 se A2 dagi 19 times hela sumai holaga sumai na approximately sidi mapum da khoi nak pade 95 ne hai ba gi approximation sumai ta di adu 19 times more hele hai ba gi wahi ji ya haleng khala je ba adu athaladi A1 ase A2 dagi saruk 53 hen hele hebane ba adu A2 no 1 waradi sigi saruk 53 di kano A2 gi saruk 53 di 19 natro si hele harmi mangonda si tension la si tar hoidro sumra ratio du sumai sem grane ba pirami bo wahi du gi direct ratio sem gi haragadi sigi wahi ji matu ina sumai ratio sem madim lal hoidra adu confusing sa pa isi yanda raisa aduna heng mai sumai na time ibase time se iragadi more natraga den more than adi comparative degree ni dana ireja asi iroi done moila si iris foebu ko andaro adu animak to budi si 95 da exact tare sina 95 yogadaba kitang point wale aduna approximation lor si budi ko to lere ansa budi yanda braisa moina kholani ang ka ji ne haina aina ga thingnar ko experience se esse question da si jaga si da dum confusing chale yes ki matang da father's yes is 3 times his son's age hardi bhaba 3 times more than his son's age ka bi awreba more hara kan teaching ba concept am law more hadi heli bu photo hapse loidro sumbro aduna ne ngasai 1 dagi 19 times heli 19 times heli 19 times hapse laga 1 19 times 20 tara isa duine ba mem sumi ko sia akodi concept sumna satki je habane ba ina ne si anda bra aduna mem sigi se iramma banina sumaina di hotuine hoprom thoku adu hotable kiran chetra se lekta in thaina thine question du sumaina hoti more than have voice sinare adu hot pan si da zoom hot pa moi toromi si adu aina akoi o tai bo ja si da sir ko
Sidi wahi watazi ki matu ino bola di sumai tabam tok tra maso adum oza du jan ai ngonde accept toy lai ki award pa publication ki award pudi yung kanda di adum la le tare si adum sida dum hochil le sum posit thoki habani da ai live ta aina satori kanda sum yaw mana adum es ki matang adu question adum previous thing na ni no adun akhoi di concept same na sa se ko adu grammar da ju times waji pala di den ga sina ga no ha lai ko Cina adjective की degree comparison जरूर करने थुजे लजे से क्वेश्चन खरत ngaire jar khapsin bi to speed am ta lage ko si matang de di sije lae ma'am sije loi di lur mani natra ke ba petrol maman 7% increase to em natro ke lani handarani natra makar ke lani ha then what percent adu makada mathata 7 makada 107 la oidra makada 107 la di 107 जाओ थी दुना त्रो मततन क्या परसेंटेज बुतो कुछ नत्रो लाथु जा 107 सीएन बजे में हम कई थुंगनी ऑप्शन ट्रिक तोरो मयांग मानद बोसन चिम ताकि मन ता लिसन केयरफुली हम काना बोलो जी मागे सी क्या लो मथक से क्या लो हम तारो जीरो सिदी तरे तरो नि फुनी थोय द निपा नापसेला दी जीरो सियान साव बे तरे मंगा कुंथराउंगा मंगा गा अमग तिसला दी तरुक सियान साव रोय तरे हम कुमा थोय जीरो आंसाव लोइनी तरे मारी कुनिपा निपांग मपंग तरेट आंसा ओइररोय अनिस मनंग दो ओइरनी 3 सबदि पिक मल्ली अदुना कलेग्रे 3 कलेग्रे 4 सबदि पिक मंद्रो अउ तादि सी 6 सब जोरनी सी लाल आंसा ओइ ब्याबा नि करमनो अइ खुर किदो ओ सी गनि को सी आंसा ओइ नि तोरम बदो ओइररोय हबो मेमा इन होजि तौरि लॉजिक तो खंगोब्रा अमका हलके सिदी येना लेरनो हाबो को मथसी करिनो जीरो लोदि नत्रो एमो सिदा तौरिस केनो एना 7 का 6 के पुइना क्या तरे तरो निपुनि थोय 2 ना लोय को 2 दुगा सिगी 8 का तिसिना दी जीरो लोयब्रा जीरो लोयबंगा मेसि आंसर ओयबगी पॉसिबिलिटी लै हाबनि देना हाजि हाइबदी म्याम मुन ताजि को अमका अपोय नंग तौदि सिनि पुइना तुइ नत्रो सिनि पुइना फोन दुगा कना थिना देबा 58 का सेनी पुइना बदे कना लोय तरे तो नि फुनि थोय नत्रो तू न लोयनि ममांग दो कोई खंगद्रे भाई पुलब बुथोक लै तबि वाने दा अद तिसना गान जीरो लोयद्रो सि जीरो लोय आंसर ताबै चांस लै हाबने दा यानिं ब्रेन हाजा अदि सिदी आंसर ओइरो हाबे मरम खंब्रा 5 होल 11 by 107 जिदी यंगो तरे कमंगा पुइना दी कुंथ्रांगा 5 न लोयबे नंबर ताराद्रो सिदा 11 ना जी 1 न लोयबे नंबर तिसिना रोबा 6 न लोयबे नंबर तारा कने सिदी जीरो लोय नंबर नि लाले हाबने दा अंडरस्टैंड तो ngambro manung tin u ngambro yai ko ada option chik to lusin jai siang kas without calculation to no honor gi is honor ado khang ni da noi 6 an sakani da khang mani da aina tawrisin natra ga sodum ira laina another way da 6 cd 6 satore khang le dro 6 na ho jama khak natro adu su yare aduna bu thu le ram sumra sidina si yan baji mayam 6 an sakani udro ira laina 6 na ho bo thiro adu amak yorame asina dum hena falere ai tawjina mkhara koigira adu kani piri bino le sidi kana dro 6 na hobani suru madi kamai to ba kana re ko adu kana na ai gi sinaro hojiki di dak yelo 6 sat kani habaji khango adu yare ma'am samjile ai ko priyo gyan dabra sidi petro mamanji 15% hengale adu handar koi natra han hengat pa palu natro adu makal kya lani 15 by 1 la 15 1 makana di maka 23 la ne maka 23 la di si answer oiroi finish thubra second kya sange ani sang de ko kangna bu thubi na trai na sura phabe na tro twenty-three 5 sa 115 sa ijimba pu ibe sura 23 sura 5 di matak 15% habani na 15 la ni maka da chama kya lakani ba kathana di kya la I pack you sola family na 5 ka di 20 ka 3 otro 5 ka di 3 adu makada 23 lai du na tro makada 23 is prime number ni ka ya roiba makada 23 ya budi ma khatan na tro are ko si cpu exam question ne araba sola family ka 23 family hore maka 23 lakh tore 23 di prime number ni prime number hai je kak na ba ya ro mana direct mapum mano direct kak puna atoba number na kak ya ro ta di 23 soi manga roiba 23 mang da makha da lei thi kan option ama khakta yorame very easy
ऑप्शन 3 यारे को मैं GD 2024 रम देनी सी जो मानो 23 ते इजले तमो से नको राजधानी से के दोबा GD 2024 ने को सी फैक्शन खंगा दिलारा मनी राजधानी अजी ट्रेन ममिंग ने को अने सेंगी वो क्वेश्चन ने ना ई खंगी राजधानी ट्रेन ममिंग ने शताब्दी से ट्रेन ममिंग ने स्लोअर कइबा स्लोअर देन थे अदुदी हाना हंदब नत्रो फैक्शन खंग दिया रो क्या बा 2/3 नत्रा नत्रो 2/3 नी हंदे हमने तो शताब्दी दगी 3 बनों क्या लाने राजधानी वाला है शताब्दी इज फास्टर देन 1/3 दी शताब्दी दगी क्या हंदे बा सी 50 हंदे नत्रो सिदी क्या माना के 60 लो 2/3 सी न लाले 1 by क्या नो 1/6 नत्रो 6 को 5 लाने शताब्दी इज 5 तक क्या 20% तारो इधर से ब्रो क्या था दिन साजी सी फ्रैक्शन 1/6 के माना ही नत्रो और तादी 1/6 की 60 लो 2/3 नत्रो हाँ सीता द्रो शताब्दी दगी माना क्या नो हेली से स्लोअर हो रही से अमा अदुदे 6 शताब्दी ना 6 सी ओय काना राजधानी सिना अमा हंदरमिना 5 तारो इद्रो अदुदे मु शताब्दी से राजधानी दे क्या हनगी 5 तक याने हेली से अमा नत्रो 1/5 की परसेंटेज खंगवा बा अदुदे सिंफा दो होल वाब कइदो बिनो समाय होल या रोय बको मतम संगने बा मेथेली होत ngam गदौ ने अदु कइगिनो नेना सी परसेंटेज तो कइबा फ्रैक्शन द वैल्यू खंगमा दि लाइ दि नत्रो फ्रैक्शन द सिंफा पोयदो 60 रोल 2/3% जा 1/6 के माने नत्रो सुम्ब्रा तरुक मनों दा मा हंदा बनिना तरुक वैकन मंगा ngसायना रेशो मेथड ताखरिदो मतंग जे रेशो मेथड लाक्सद्रा मोना हाली लेसना हाली तो बुदु काना ड्रेस ददी तिसिन बद नुंगाय रोयबा अदुना मेथड मतंग जे रेशो मेथड लाक्स ज्ञान ता ngambra ngam याउद्रे तरुक मनों दा मा हंदा बने तरुक वैका दा मा हंदा ने सी 1/6 बनिना पो प्रियो यारे तो सिदी 10 plus 2 की Rita की income से 15% हंदे Risa की income दगी को by what percent Risa's income more than Rita's income 15% हंदे नत्रो अदुदी क्या लाने मकादा 15/85 अदुदी 85 वदी मकादा 17 लाख थिरो लाइ को अदुदी 5 का दी 1500 15/85 अदु मंगा का दी अहुम 300 लाख तुने बको अदुदी तेम को थराउंगा तरुक सी यादरे तेने फुंपन सी यारे तेतुने फुनी तो यादरे तेरे को निपान जाते ऑप्शन नंबर बी थूब रही से आएगा से ताक रहता है लॉजिक से कोलम जुदा था दे सेकंड मंगा दे लोई ने स्पीड तान जे या ब्रो कमाई तो रिनो लगे को लेसना हो ब्रा लेसना और दी मतलब तो 15 मका 100 लाख माइनस 15 लाख तो इंट्रो साम दे 15 का दो क्या ताए कगना बद आइना समिन ने सुला फाई कोई दी मंगा का दी ओ मंगा का दी 17 सुला फाबै नत्र कानरिसा अदु मथक 300 लानी मका द क्या 17 मथक से कना लोयम थारो असाय ऑप्शन ट्रिक तो तोरो तरे मंगा कुंथरांगा क्या लोय तरे मंगा क्या नो कुंथरांगा 5 लोयब्रा 5 लोयबदु 1 सिलदि कना लोयनी मथक से 6 न लोय रे या ब्रो सिदि 0 लोय सिदि मथक ती सुमब्रा लालेको से सिउ तरे तरुक क्या नो निफुनी तो 2 न लोयबदु 1 सिलदि 3 लोय रोइद्रो मतलब तो 3 न लोइबसिबु याब्रो सी 0 लोइसदि तरे मरी कुनिपान निपाल लोइबदु 1 सिलदि क्या तरे मतलब तो मपन लोइरे से आंसर हो यागद्रो यारो ओनली पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेशन देखो अदे करीम तसु इगी देखो माइंड कैलकुलेशन ऑप्शन ट्रिक यूज तोरगा याम थी लाइ होले सिगी स्पीड ले का दिल्ली सातो युजिनो अखोइ द टूर दो यारे को यानिंग्ब्रा क्या था ngam da bro yung video yengaga kano to speed hangalo this one try this one CPU की क्वेश्चन को करेना कनुआई चोंथोरेदा अमु कोक्तांग हारगा मी ममिंग अमु कोक्तांग हार चोंथोरे कनानोम सेप सोइन तो बिरमने अमु कोक्तांग हारगा याबा
sugar is decreased by 10% by what percent? 10% अंदर मेरे क्या 1/9 percentage लाओ इधर क्या लाने 1/9 percentage ना थ्रो सुन दबरे ने उंगम दबरो मखा बतख तो 10 लानी मखा दा अंदर मीना 90 लाओ इधर percentage पुतो पे दी 100 पूरी रनी ना थ्रो अब सीने बा 0 मम करना ही ना थ्रो मतलब तो 100 मखा दा 9 लाख ती ना थ्रो सीना फोन डायरेक्ट थम दबी कुथम ने बसिसु जाने को CPU की यार को मैं मतम कांते मतम याम संग्रे सिदी क्वेश्चन नि मरांग खर कारे मैम यारी ब्रो सि मैम जी येंगा गनो इसी की टाइप से म लोइन हइबो रो ओहो समटाइम्स लेक लेब आई स्मार्ट वॉच सिल्लाने मैम अनो बुलाने Android 14 दा कंप्लेन खरा तौग्रम नेना rise by how much percentage should CD 15% handa bai bla hingala min 115 la oidra makha ke la khani ba 23 lakh ne dai na option number C ko mathak ta 15 makha da 115 adu dikna di phang ka 23 yaw bagi ko last one C abai ta me raji pa jana phu bi yare ko C GD question ne aina sem ne khangi आइजु ब्रेन खरा साब ओइजरीबको अहन ओइद्रिबै ताउगी बसेंगी बदो दम खंगे बकाउ देव जीडी 2024 गी तवैना इन कलेक्शन तो स्क्रीनशॉट लो थाजली ने करिम थादबदु जीडी 2024 गी ने हाइग्री ने बा तबो मरमक तो पखंग ने नको गोपीनाथ ओलम ने याद्रि नौ पास याद्र इनाउ पाइबन काका को बम थुई आइना मंगोने काका को जिले बेरा तादो अंगांग मंगोंदा एन उदमे हले मिगौदे काका थुई काकासी अमता नंबिरो गायरु यारोइने काकाय वही द सही बिसु फरक तारे अदुना हेरेको the length of rectangle क्या ना सी एंगल है then by how much percentage is breadth should be reduced to keep the area क्वेश्चन जों ने एरिया बेलुम गन खाने बसंगे जोरो बसा सिम याम काना दिनी को सिदी इंक्रीज है ना तो नोई सी क्वेश्चन जी मतंग ngasi ki tab si yauksil lamin ngasai kan sidum salam mani yam haiba mal leb no yako ai mensuration gi jaga de ro magadi type to khang na min ngau de ne koi tab na explain to ke speed anu 14.2 aise kana mane 1/7 natra taret oi bodo nipan oi nipan da gi ama handara ne adu ta 1/8 ki percentage kya no 5 within second manga phadre understand bro explain to ke ko तब नदी था के सिक्का मने बा 14.28% जे 1/7 माना द्रो माना रेक्टेंगल जी लेंग ब्रेक ले बनत्रो रेक्टेंगल की लेंग दु के दोबा हाना ओरमी बदु के दोय हनो 7 मनुंग दा हेंगल बनत्रो मुनताओ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मैम 7 मनुंग दा हेंगल क्या तारे 7 सिन क्या ओरनी 9 नत्रो लाना हजिंग के नो कंबोजी मरमदी मुनता ना सभी में बताएं इंग्लिश एट तारो इधरो माना के दौनु बाहरी how much percent is bread मागी लेंग ने रे ब्रेड तो के दौदो बा क्या हंदा गदगी के दौनु बा एरिया दो सेम होइना बा हम नत्रो एरिया दि लेंग ब्रेड पुइना दु नत्रो अदुदी एरिया जे लेंग न सी होय तारगदी लेंग ना 7 और मदु 8 तो गी तारगदी ब्रेड तो 8:7 ओंथोक नरकने बा ओंथोक नरे जी खंगी को कईगी एरिया हाबदी लेंग ब्रेड पुइना दु नत्रो तरे निपान yang taru dipan taret yang taru si sama na same way raga leya na bagi damakta lengi ratio je ulta la kane understand do bra lengi legi bre ratio je bre tadi kari la kane ulta la ne adu ke do ba hana ke do ba taret manung da me hengala madu ke do ra taret manung da me hengala nipa la dro adu nipa manung da bre to ama handera ne nipa de tare ajina tra nipa de tare ama handere na tro ब्रेसना निपान दगी तरे हज अमा हंदरे अदु निपान दे अमा हंदरे दी परसेंटेज तदी 1/8 की परसेंटेज क्या नो 12.5 नत्रो अदु दे हैन सी कोइरा ता कोइ वाने को ngसागी मोन हानबा करिबा लेसन कोन बे ताप तो पुसिन बे यादरा अदु ने अंडरस्टैंड दो को अदु तादे अदु पुसिन लगने ने याम थुना होट मेंटल कैलकुलेशन द नत्रै ना से आंसर रे दो विदाउट पेन दा कोलम था दे बि हाई आई को अदु सी खंजिलो याब्रा अदु न जीडी दे जनु दूरीसनेब कंसेप्ट खंदो थेंगदा मिना दे दो गाउदुइनेबा आइना इरालाई थुकबै वानेदना सुमी को हेजा लेंदो
सी 용어네 피라미드 퍼센테이지 나트로 퍼센테이지 तक फ्रैक्शन वैल्यू खंग मीना सम लूरे अंकसी सुमब्रा 14.28% है 1/8 का माना इन ट्रू निपान मंगदा मा हंदरे सॉरी तरे मनंगदा मा हंदरे हमने 1/7 ने नत्रा तरे मनंगदा मा हाय बद सोरे मैम को सी क्लास लोइसलो है ने तरे मनंगदा मा हेंगले ए लोरे अद ब्रेतदी के दो उल्टा लाइसे मरमदी एरिया ज माना सेम होइना बहारम मैने अंडरस्टैंड दोइ को सुमा क्वेश्चन खंगजिलो असिंगसी टाइम मैम से नहीं रखान अतोप खितंग है एग्जाम है तमंगम दे उन्थो कोजिंग तौर हंगदुनी अदुना सिगी कंसेप्ट सेंगगा लेबा मीना दे दुम अनौबा मा पीर हंगजिलागा सो ताप लाम फांग मनी खले ए को क्वेश्चन या मारंग खारे नहीं नरिजे क्वेश्चन तरागा तरे सुरे यारे को म्या कानारे ngasi क्लास या अदुम यंगो कानारी सिद खंगौदबा खरा नोइना ज्ञान तादब यावरगा सो अइना वीडियो से मुरे को थागलक तुनी अदुम यंगो को अदुने आगी मोबाइल ऐप पब्लिश तौकान आगी अखोई छात्र सिंसे मोबाइल ऐप तसी क्लास में हमजे फजना मारांग कायना पीबीरनी अदुगा सही अनीगुम वैलिडिटी पीबीरनी प्लस अमुक ताकिस लोर आगी अइना वीडियो से अपडेट तौर तौर मैम ताक अनोबो मैम क्वेश्चन मैम नहीं नबी ताज वीडियो दो ऐप तो दम मतम अपडेट तौर कनी नोय अपडेट सुले लेपोय अंतिल नंगना ऑफिसर असोबा म ओइद्रि बाबू को ऑफिसर दो वरका हेंग को लमीदा थिना काना कानानो गा हेरो को हराव हराव आई नहीं हेरके